Tardom, Pini Birtar Jikta, Pini Prime Time News Tan Bang Pineli Imoni Teron Pi. Aprang si Birtang Ton Penchipajir Midam de Aprang Birtang Kung Pi Arjikta. Muhamaya MSC constituency arlo bang trokse chokamara tum chelangsi paroniarong sanghan kirona saikideng. On bearong sara methangarong amat sanghan kirona saikideng. Borjan constituency arlo hidipiang kang nonanta madu kerap talong lelang. Birtang Kung Pi Arjuponik dada pit putot Birtang Ton Penchipajir Midam Sinang. Dipuang kang along kido on bearong arong asar amitanga kia dat pen sanghan kirona sai kedeng. Lumbajong constituency ke parlo on be arong rong asar long kibe atum hem isi pen amitanga rong amikar atum apan coronavirus ajoyni lockdown kibikok ajoyni hadak arat atum kichumove tek long si alang litum amitanga kia dat pen sanghan kirona sai deng pon. Ini hin rong agang rasa pu malam jike asap savet tame rong kan so bondhu putha pose asap savet ta ipajir pon ni hin ta silan mai bole nang li tum dang rong arat fansi manen ningang sami sirang tum hemi siben si kerap ki payor pelo gade kalang nang li tum mithang jungjong akhipe mina jungjung ben si ki pon rong sa kini kadur wi don kon ni dang rong nang li tum rong amika ge aro sira don tripo don paru si don kripot di hin pen tame langsung sen one prang wang dut pom langsung te ko ki pon thupo se chulu ki pon na sorong long sarkar pen nang li tum nang kiron doluma kidam tang polo dam tangan bang ke sarkar pen hin bang awik lah awik lang di si tan nang limen ping ni dimen forecast be la sini ang rasa po lo tata Bukat nang keraba hin mangke abilang klang semela dan ini tumrong akisar lo sigang bura nili ong lo long kibe warong pini jo nili tumhan arada tumhan ang cing hona jo ne inti la pensang nili tumhan nang ron Difu pen Birta Pangdakpon at Marson Kramsa, News 24, Karbiang Long. Karbianglong Autonomous Council EM ahin pen kiron pona sangahan kililipin adim tatulang pusin News 24 Karbianglong asahem along Birta ng pali. EM Lunsing Tirona Constituency Mate Mahamaya MAC Constituency ang tang sarkar pen sanghan inki jang tu kiron lilipin arong tatulang. Sonsi Mahamaya Constituency Tokmoka PWD Colony Adung Het Mansing Rong Pila pen Borsing Tiron arong atum panon puar ni anta kirap ave pinlang. Non labangso corona akiso apora hut kisung kiboydet atum mate joparni hajira chudunchot atum aphan sarkar pen akirap ave ongsi adung arai mate mansing rong piarong sakuri kachuklem bangtoksi atum tangka chirung si aning kime pen la arong arat mate adu kaveton pikebra phosusi adon joparni hajira chudunchot atum aphan sangdali inti jang thu kirap pajerpon Nili tum pini ladak mansing rong piarong arata tum government along pen thang kerap long lelang si lasi nili tum employee tum an bang troxi ne do employee tum chirung si rata tum aphan pini asap sap sitami kerap pi pondo Borjan Constituency hidipi chalakathararong nonpuan takirap lilepin lang pusit News 24 Karbiang Long asahem along phone pen Birta ng pali. lockdown bo so kan kira putha lo edi kira te jaga ke dolo edi ani tumta na tum than pon news live long ke long edi itame borjan long ke kupia posila so kira bang awi germa ponam tin ni na mangkar ji he borjan lo kira pole borjan constituency long ke la tum kira pu bang ke non botoman ke thek long bang ke la sala ki oi pipon la wela ini la sona kira pu la son pu bang awi dia la si ni bang ke rong so he la ni tum ke manela na tum present time so news ki pi long la no na tum number thek lok si so por pen ke non ni la contact ki he tata mission ala si la tum tini rong sora pan tini akira la son tini news live ne piponika polong alam mene borjana long bang awi ge deo pani long tami tini la son akira
pula tum than pon arjun pon long thek pon long lo wet kar biang long tang ho lo som ta thek pon long lo ta borjan long bang ke awi je dalam le ni tum rong lo su ni tum kiduk de tum mati yo ni tum theng han ke yor cha long ke la son lockdown na ke bon do ko lo kan ke do ko lo ke ni tum mang ke rong lo su tum ni tum kiduk kisu si ni tum ta ke do i lo he sabun yang tu ave chumo ve ji lo ve la so alam do ko lo he la si Tene government ben tai si bak awal saya so na kera pason ni tum hanta borjana long mate dan si pi ha war lo ta ni na kala son te ni sen ni palam no ni men dorsing hiditi karbian lo Hidiki de. hiditi Hidiki marong ni. timo warong kolom sing timo warong kala kata Ta. Pingi berta lapuan si kang tonik lo tumi thakmi kardom.